Dobar dan, dragi gledatelji, dobrodošli u novi Dribler. Trebao je biti live u 5, ali evo nakon, mislim da je sada oko 18 sati da će biti zaljepljen, nismo mogli radi nekih tehničkih problema, tako da nadam se da će biti sve ok. Sa nama su danas dva, možemo reći, barda ili duaena sportskog novinarstva, Marijan Maki Mihajlović i Miloš Topalović Topalko. Momci, dobrodošli. Ćao. Hvala, pozdrav. Maki, kako je kod tebe u Beogradu, kod nas, kod mene u Zagrebu? Jedino što mrzim više od ljeta je Zagreb ljeti. Plus 50, katastrofa opća ovdje. Pa dobro, svuda je vruće, vidjeti danas nije bilo struje, ali evo ja inače da kažem da ćete u ovom videu da malo ti top više pričate, jer pričamo o svežim utakmicama, pogotovo je top zadužen za Srbiju, jer sam ja juče bio u putu i stvarno nisam, vidio sam samo golove, nisam gledao, malo sam Dansku pratio protiv Engleske, tako da da budem korektan, znaš, ne mogu toliko da pričam ko vas dvojica, od te dve utakmice, pogotovo je top tamo na licu mesta, tako da ću ja malo onako da budem ograđen. Ja bi na početku uz naše stalne sponzore Back to Bliss, Termoglas, Lounge Ribice, Mossad BK, pozdravio još par prijatelja, Juku Nakića koji mi je poslao ove poklone iz Altaka, Tamira Abdulakovića iz Dulma, Suma Tekstil i znaš, Denice, da je Nebojša ovisnik od Žeks Donera koji kupujem svuda, pa da pozdravim osoblje i menadžment Žeks Donera koji će, ja mislim, biti i van Bosne i Hercegovine osoblje na Iliđi i na Malti i da vama prepuštim reč, jer mislim da pogotovo navijači Srbije jedva čekaju da čuju Miloša. Miloše, kako ste vi, kako je na prvenstvu, kako ste zadovoljni uvjetima u Njemačkoj i općenito do sada, možem reći iznenađujuće efikasnom i uzbudljivom prvenstvu i utakmicama? Pozdrav svima, ja sam trenutno u Augsburgu, da je inače kamp reprezentacije Srbije, samim tim i nas novinara. Ako pričamo o vremenu, nije dobro, kiša non stop, jedan dan je bilo sunce, vetar, sva godišnja doba su se promenila osim zime. Od dva organizacija apsolutno neverovatno katastrofalna. Znači, to je istina, Tope, što ti tamo. Vi to uopšte ne možete ni da verujete, ni da zamislite, a evo, mislim, dva primjera, verovatno znate da su svi ljudi koji imaju sa prostora Balkana, recimo, slova sa kvačicama, poput č, i slično, zatim Španci koji imaju one talasaste znake iznad N i slično, niko od nas nije dobio akreditaciju jer se ne poklapa sa prezimenom ili imenom koje je u pasošu. A teoretski ljudi kada god popunjavaju neke akreditacije, oni baš izbegavaju da stavljaju ta slova koja zbunjuju, elem, to se nekako posle 2 ili 3 dana rešilo, ali evo najbolji primjer, recimo posle utakmice na Celtins Areni između Srbije i Engleske, mi pa skoro 50 minuta nismo mogli sa novinarskog mesta da dođemo do mix zone. Zašto? Zato što niko ko tamo radi na stadionu ne zna gde je mix zona. I onda idi na ulaz A, mi odemo na ulaz A, sa ulaz A na ulaz B i tako smo kružili 50 minuta i nekako smo stigli. Šta je problem? Problem je što volonteri koji tu rade su ljudi koji su možda prvi put u Gelsenkirchenu, a sigurno prvi put na stadionu i oni apsolutno ne znaju, većina njih, ni šta je mix zona, a ona druga polovina ne zna gde se nalazi, jer nema tu niko iz Schalkea ili iz Bundeslige ili bilo koje druge organizacije koja bi mogla da te sprovede. I svi prave neka poređenja sa onim što se dešavalo na svetskom prvenstvu u Katru, u Dohi i ovo, to je prosto neverovatno, ali ja sam ubeđen da nije problem u Nemcima, da se odmah ogradim, već u UEFA. Da je ona to neviđeno loše uradila i evo treći primjer, znači konkretno, evo recimo Srbija igra treću utakmicu protiv Danske, ali to svi novinari imaju. Znači 2 dana pre utakmice, bez obzira što mi imamo akreditacije, mi moramo da biramo mesto na stadionu i onda se ulogujemo tamo i pojave se sva novinarska mesta i ti moraš da klikneš na neko mesto koje želiš. U stanju si da 45 minuta klikćeš
po svim tim poljima praznim koja se pojave i ne možeš jednostavno da dobiješ od njih odgovor, ok, to je slobodno, dobio si ga. Ali problem je u tome što mesta koja su tokom tog kliktanja zauzeta ne pocrvene, nego ti možda klikćeš koliko god hoćeš puta na neka mesta koja su već zauzeta i imaš samo sat vremena da to obaviš, tipa od 10 do 11. Ako ne uspeš, onda po randomu dobiješ mesto bilo gde. Tako da, mislim, u nekim momentima je tužno, u nekima je smešno, u nekima je žalosno. A Miloše, jeste bili 2006. na mundijalu u Njemačkoj, ali tad bilo različito? Ne, uopšte nije. Ovo nikad nije bilo u istoriji fudbala. Ovo je okreće se naslov. Ovo je odmah za naslov što to priča. Katastrofacija, organizacija je katastrofalna. Znači, prosto je to je prosto neverovatno. Znaš, ono ko je bio u Katru, on zna, ti kad uđeš u metro, postoji 50 ljudi koji te usmerava. Kad uđeš ovde u metro, znaš, ono, prvo nemaš uopšte tu volontere neki, ili ako se pojavi, to je, mislim, generalno je to problem trenutno u Nemačkoj sa radnom snagom, ne samo u okviru evropskog prvenstva, nego sa radnom snagom uopšte. Sigurno znate da su Nemci sad otvorili granice. Što se toga tiče, bukvalno ti ne treba ništa, ni da znaš nemački, samo dođi, ako hoćeš arbajt ćeš dobiti, plaćen ćeš biti shodno onome što znaš da radiš i koliko radiš i to je to. Ko bi ovo rekao? Znači, Tope Katar bolji od Nemačke s organizacijom, jel? Pa mislim, to je dva različita sveta. Tim pre što je u Katru sve bilo, svi stadioni, svi događaji, apsolutno sve u jednom gradu. Ovde je to toliko rašireno, znači svaki grad sebe može, mora ili treba da organizuje i nisu utakmice bukvalno svaki dan u tom gradu, konkretno, ajde da uzmemo primer Gelsenkirchena, znači ljudi mogu da se organizuju od jedne do druge do treće utakmice milion puta, ali ne, to je... Jedino je dobro što i ovde i u Katru imamo besplatan prevoz i vozovima, osim onog Ajsa koji je ubedljivo najbrži nemački voz, tu ne možemo recimo da sedimo u prvoj klasi, ali možemo u drugoj besplatno i ovaj gradski prevoz koji je fantastično organizovan ovde, ali recimo vi nemate pojačan prevoz u danu kada se igra utakmica u onim kritičnim periodima, znači sat, 2, 3 pre utakmice i sat, 2, 3 posle utakmice. I onda onaj sav narod kad 50.000 ljudi se sjati na redovnu liniju Ubana i Lezbana, svejedno, to je pakao. Ništa, Deni, ajde, idemo sada na futka. Šetaj Topa sa Lukom Jovićem i Piksijem. Ali malo bi se Miloš zadržao i prije ove utakmice. Srbija, možemo reći, generalno odigrala jako dobru utakmicu protiv Engleza. Englezi koji su došli kao nominalno i prvi favoriti na prvenstvo. Srbija je dosta neutralizirala njihov napad. Bilo je to generalno jako dobro i dolazi ta izjava poslije utakmice. Ja se u startu ne bi složio. Okej. I dolazi ta izjava kapetana Tadića, ali generalno neko mišljenje, nisu ljudi bili baš nezadovoljni kako je Srbija to odigrala, ali dolazi izjava Tadića i koliko je ona poremetila atmosferu i što vi mislite generalno o njoj? Prvo da kažem zašto ne mislim da nije Srbija igrala ništa dobro, nego se Englezi igrali katastrofalno što su potvrdili i u ovoj drugoj utakmici, a moje neko lično objašnjenje je da su njihovi igrači neverovatno umorni, jer oni dolaze iz jednog od najjačih, najneizvesnijih, najborbenijih, najtrkačkih šampionata, tako da nemaju neku svežinu koju će možda dobiti, možda neće, to ostaje da vidimo. A jesu li Srbi malo, ispričavam se što upadam, ali jesu li Srbi malo generalno onako previše strogi prema reprezentaciji? Jer ipak igrala protiv Engleske onako, možda je to i do srpske obrane što su Englezi djelovali tako tromo ispod. Srpska odbrana je etiketirana kao ubedljivo najgori deo tima, a ispostavilo se da je trenutno ubedljivo najbolji, ali vreme će pokazati. Ja sam ubeđen da se Englezi ne mogu probuditi do te neke mere da naprave neka čuda, spektakle i slično. Tako da o toj prvoj utakmici možemo da sudimo kad Englezi završe, jer će verovatno to i sigurno u stvari duže ostati nego Srbi. Tako da mislim da je ta utakmica malo zavarala, oni su poveli 1-0 posle tih nekih, ajde da kažemo 30-40 minuta su se baš branili, pa su to komentarisali Ten Hag i ostali u smislu Southgate uvek tako igra kad povede, Englezi leže, čuvaju vreme i slično, što za njih naravno nije karakteristično, ali vidjeli ste i protiv Danske da oni nisu bukvalno ništa uradili, tako da ja pre mislim da je to
i naravno kad gubiš 1-0 kao što se Srbiji desilo da ćeš onda da igraš i agresivnije i otvorenije i sve, ali teoretski nije to bila utakmica u kojoj je Srbija napravila neke bog zna kakve šanse. I onda je došla ta izjava Tadića, znači ono na kladionici igrač poslednji koji bi bio na onoj listi za klađenje koji će to uradi je Tadić. Mislim, nikada nije ni blizu bio da stvori po znacima navoda problem te vrste, kažem po znacima navoda, jer se to na kraju nije ispostavilo kao problem, bar po rečima ljudi iz Fudbalskog saveza Srbije, ali je to onda dokaz koliko je on onako žargonski rečeno pukao. Jer ako vi dovedete igrača na konferenciju za štampu pre utakmice i on odgovara i Englezima kako poznaje njihov fudbal, kako igra u Southamptonu, kakvu utakmicu očekuje, sve ono što treba da kaže neko ko će biti starter, a vi ga stavite na klupu, onda on u neku ruku ispadne smešan. Pa smo se mi šalili pred ovu drugu utakmicu kad dovedu Mitrovića na konferenciju, to znači sigurno da Mitrović neće igrati protiv Slovenije, jer smo sad sve okrenuli to na neku šalu, s obzirom da je Pixi takođe bio iznenađen tom izjavom, jer on je nije znao u onoj TV mix zoni koja prethodi svemu. Dobro, on nije znao ni da je Jović sad postigao gol na utakmici protiv Slovenije, tako da tu vlada neka mala rašomonijada, ali to izvinjenje Tadića, verovatno da je bio neki pregovarački tim iz Fudbalskog saveza koji je tu loptu spustio na zemlju. Tadić je sad bio starter, pa vidjet ćemo šta će se dalje dešavati. Milinković Savić Sergej nije bio starter, ali on se nešto nije oglašavao tim povodom. Mislim, Sergej Milinković Savić i velike kritike doživljava onako dosta loše otvaranje. S pravom vidi, nekako taj Sergej Milinković Savić, ako se sećate, njega Muslin nije uopšte pozivao, Slavoljub Muslin kad je bio selektor, i on se našao tad pod baražnom paljbom. Ali vidi, Sergej Milinković Savić je toliko godina igrao u Laciju u jednom klubu, onako, znaš, pobediš, ne pobediš, plasiraš se, ne plasiraš se, nikakav pritisak, ništa, tu posebno nije, on može super da odigra klubski nivo, može da podbaci, nikomu ništa nije govorio, Lotito je stalno krenuo od 150 miliona pa puštao do 120, 180, nebitno koliko, na kraju završio u Saudijskoj Arabiji, znači dečko apsolutno nema nikakve ambicije fudbalske na tom nekom visokom svetskom nivou. On igra tako kako igra, jednom je zablistao protiv Norvežana u onom baražu za Ligu nacija kad je tamo postigao 2 gola, niti je asistent, niti je strelac, eto što kažu, kao rekorder pretrčao na toj prvoj utakmici 13,5 km, pa mislim šta znači to, koja je to merilo vrednosti kad si pretrčao 13,5 km, to je više maraton nego fudbal. Bolje pretrči, lupam 7 km, a dodaj 3 lopte koje stvaraju šansu ili idu u prazan prostor ili bilo šta. To trčanje samo po sebi ne donosi nikakav rezultat, a sad kad je trebao da trči na ovoj drugoj utakmici, za Karničnikom njega nigde nije bilo, tako da su iz mog ugla gledanja u pravu oni koji ga kritikuju, ali nisu u pravu oni koji od njega očekuju nešto spektakularno, jer on nikada nije dao ništa spektakularno, osim u onoj mlađoj selekciji kada je bio najbolji igrač, svetsko prvenstvo, Novi Zeland, ali to su potpuno drugi par obuće. Nije isti nivo takmičenja i ne igraš protiv najkvalitetnijih, konkretno ovde u Evropi ili u Katru protiv najkvalitetnijih na svetu. Tope, ajde sad ću jedno pitanje kad si spomenuo, ponovo taj, kasnije ćemo se osvrnuti normalno i na Hrvatsku, to nam je glavno Srbija, Slovenija, Hrvatska. Vidi, da postoji Jugoslavija, imali bi 4 boda. Pa ponovo ovi teatri, danas čitamo, oglašava se glumac Sergej Trifunović, kaže pola nas, ma šta je Luka dao gol i onako nećemo proći, Rade Bogdanović naziva Sergeja babom, ponovo te neke trivialne stvari, umesto da je uvek teren i ovo što ti kažeš, kakva je odbrana, kakva je sredina, kakav je napad, je najbitniji. To ništa nije novo, jer svi znaju da je kao Srbija preuzela sve one rezultate, medalje, plasmane
od bivših država, odnosno Jugoslavije i one kombinacije sa Crnom Gorom, tako da kad je uzela sve, neka je uzela i ovo. Ništa novo. Samo je bilo pitanje da li će opet biti neke žene, da li će biti oprema, da li će biti financije, da li sad smo došli eto do pobune kapitena i previše su svi tu opterećeni ovim događajima koji nemaju veze sa fudbalom, više su političke prirode, pa se onda i zvani i neznani i znani tu javljaju, sve to komentarišu, tako da što se toga tiče atmosfera nije dobra koliko god se ljudi tamo u Savezu trudili da se distanciraju od toga, igrači i stručni štab, naravno tamo postoje ljudi koji su zaduženi za medijske te rasprave, bezbednost i ostalo, pa oni se bave tim stvarima. Mi ovde konkretno, nas je u ovom hotelu 20, ima još sigurno 20 kolega koji su nekim privatnim režijama došli. Mi nismo apsolutno nikakav problem ni videli, ni naišli, osim vizuelno možda, nešto što smeta pojedincima, meni recimo ili nekom drugom, potpuno nebitno u trenutku, ali ta priča o Kosovu, to je nivo koji je onako da kažem za nas vasionski i niti mi možemo tu nešto da utičemo, niti bi trebalo da se mešamo u te priče, u te stvari. Ima savez koji se obraća UEFA u ovom slučaju, pa nek se oni sa njima tamo bore. Miloše, kako ste zadovoljni Mitrovićem? Onako, dosta je bilo špekulacije, je li pao, nije pao, generalno ti igrači iz Saudijske Arabije, ali dosta se jučer i ona promašivao. Problem Mitrovića je što je imao povredu pa se ugojio. Znači, to je onako upitačna kombinacija. Iz povrede je izašao mnogo brže nego što su se svi nadali u Savezu i zaigraju na ovim utakmicama, ali nije to onaj stari Mitrović, jer možeš ti da daš u Saudijskoj Arabiji 25-30 golova, to za njega nije neki problem, ali ima tu i penala, ima tu i vrlo slabih rivala protiv kojih igra Al Hilal, ali kad su naleteli na tvrdo kao što je bio Al Sad Krespov, koji je kasnije osvojio Ligu šampiona, oni nisu prošli. Dakle, ono što sam malo rekao za Sergeja, to važi i za Mitrovića. Iako on to nije igrao, moramo ga malo opravdati, nije igrao protiv Krespova. A dobro, da, ali bez obzira, mislim da oni to ne prošli, dosta ubedljivo je Al Sad rešio taj dvomeč. Tako da, isto kao i Sergej, ako odeš u Saudijsku Arabiju, ti si limitira nekim stvarima, taj stil života tamo, treninga, putovanja i svega ostalog, nema puno sličnosti sa Evropom, ali mislim da je njemu težina najveći problem, jer je izgubio neku startnu brzinu koja kod njega nije velika, ali brzinu reakcije. Tako da mu se desilo kao juče, da mu ona lopta nešto tu promakne na drugoj stativi i slično. Nije to onaj Mitrović na koga smo navikli, ali tu je, mislim, veći problem da li Mitrović i Vlahović uopšte mogu da igraju zajedno. Svi su govorili dajte bre nek igraju zajedno. Sad kad igraju zajedno svi pitaju što igraju zajedno. Gudelj, a kakva je situacija sa ozljedom Gudelja? Bio je jedno najboljih prvo polovreme protiv Engleske, onda je izišao zbog ozljede, drugu nije ni nastupio. Da li će biti sprema za Dance? Biće sprema za Dance, došli su i Ceca i Anastasija, to verovatno ovi koji prate ove trač rubrike znaju, da je on zet ove pevačice Cece i muž njene ćerke Anastasije. Mnoge su žene tu stigle i danas imaju fudbaleri slobodno popodne i sutra slobodan dan da se posvete porodicama. Evo konkretno Lazar Samardžić je otišao do Minhena, iako su njegovi iz Berlina, ali su došli u Minhen. Nisam znao da je njegova verenica iz Turske, Lazarova. Da, ali vidi, to je jedini fudbaler na prvenstvu Evrope kome se ne pojavljuje ime na zvaničnom semaforu pre nego što krene utakmica, kad oficijalni spiker govori imena. I sad lupa, može da stane Sergej, Milinković, Savić, a za Samardžića samo piše Samardžić, nema Lazar. Mada on ima i Lazar Vujadin Samardžić, ali nebitno. Ja sam danas baš na konferenciji pitao, ajde bre stavite, toliko fudbalera ima, svaka registracija puta 26, pa samo šta je Lazar problem. Tako da su se oni tu razišli, tu je i Jovićeva i da ne nabrajam sad, nisam ni vidio u stvari sve ko je kome tu došao porodično, imaju taj neki relaks dan i po i promenili su
bila je zamisao da se pred utakmicu sa Danskom ide u Minhen dan ranije i da se trenira, ali ne na Allianz Areni, već u Bayernovom kampu. Pa su izračunali da to baš nije najbolje rešenje, gubi se dosta vremena, tako da će oni dan pred utakmicu trenirati ovde u Augsburgu, pa onda otići za Minhen. To je, eto, ovako da kažem, ta sportski najveća promena koja se desila, a Gudelj je, kao Gudelj, ispostavilo se da ono kao 3 u liniji, pošto se definitivno prešlo sa 4 na 3 u liniji, ispred njih brzo je dobio onaj žuti karton, onda se povredio, tako da je to sve uslovilo da bude zamenjen, a on i Lukić kad igraju zajedno, gubiš, i plus je bio tu i Sergej, ti gubiš neku ubojitost u napadu, pa lopte nisu ni dolazile do najistorenijih igrača. Sad kad nije bilo Gudelja i nije bilo Sergeja Milinkovića Savića sa Ilićem, opet se ništa nije dobilo. Ja sam ubeđen da će na utakmici protiv Danske Samardžić dobiti šansu, jer to je jedini vezni fudbaler Srbije sposoban da nešto uradi u završci napada. Srbija ima tako vezne fudbalere koji igraju ono ja tebi ti meni, onda kaže na kraju imali su 586 pasova, od čega je 580 bilo tačnih, pa naravno njemu doda golman, on doda štoperu, štoper njemu vrati, on doda beku, bek mu vrati, on doda drugom beku. Pa ti već imaš tu 7 pasova, ali na 20 metara od svog gola. Samardžić je jedini fudbaler koji, on je školovan, rođen, odrastao u Nemačkoj i igra u Italiji, znači to je već klasa iznad mnogih drugih. Malo je neobavezan u igri, ali protiv Danaca moraš da rizikuješ, tako da ja nešto njega vidim u prvoj postavi, sad da li umesto Vlahovića, da li umesto nekog Ilića, klasičnog veznog fudbalera, to ostaje na Pixiju, ali on je danas na konferenciji za štampu koju je držao, što je atipično da se Pixi pojavi ovako u sred takmičenja na konferenciji za štampu, obično šalju neke fudbalere, on se oglašava samo pre i posle utakmice, a ne u ovim sporovoznim danima, da će biti promena, čak onako između redova, da će i Samardžić biti u postavi protiv Danske. Da li je Slovenija zaslužila bod po vama? Evo vam pitanje za obojicu, ali ja utakmicu sam samo video u highlightsu. Malo je Kek kukao na sudbinu, a Slovence pobičaju, svi osporavaju, ali ono kao nešto i podcenjuju ljudi, uzeli 2 boda. Pa eto, ovo je sad Denise pitanje od mene i za tebe i Topa, jel ste ipak gledali utakmicu, Topi na licu mesta, ti kompletnu, ja ne mogu stvarno da budem sudac, jel nisam gledao. Pa Topi to sigurno je ali malo me čudi pitanje da li je Slovenija zaslužila bod. Ne, pardon, da li je Srbija, onda sam ja, da li je realan rezultat, to sam zapravo. Rezultat je uvek bolan kada padne gol u tom momentu u kome je pao na ovoj utakmici. Da je bilo neko, primjer radi u 70. minutu izjednačenja ili ono kad je Mitrović pogodio prečku, znači pa bi to nekako malo se nivelisao taj neki utisak. Ovako logično Slovenci moraju da žale jer su ljudi bili sa obe noge već u narodnoj rundi, a sad su pod velikim pritiskom jer igraju sa Englezima od kojih svi očekuju da se probude. Slovenija je mogla do vodećeg gola da vodi sa nekoliko golova razlike, od one šanse Mlakara pa na ovamo, nisu to iskoristili i onda kad je Srbija krenula onim o-ruk sistemom, odnosno kad su svi potencijali ofanzivni ubačeni, i Jović, i Birmančević, i Samardžić, najniži igrač koji se u tom momentu našao u kaznenom prostoru je dao gol glavom i to nije ni skočio. Ja sam u šali pitao Jovića da li on uopšte video golmana Rajkovića koji je došao u 16 metara i to je karakteristično. Kad je dosuđen taj korner, svi su pažnju usmerili na taj deo terena prema golu Oblaka i prema korneru. Rajković je došao na centar i mahao rukama, tražio dozvolu da ode u kazneni prostor, ali njega niko nije video da mu da dozvolu, pa je on samo inicijativno otišao. Ja pitam Jovića da li ti je smetao tamo, on kaže nije, meni izgleda da je više smetao Slovencima, ali eto, mislim, to je puka sreća. Jović daje te golove, daje Škotima isto u posljednjem minutu, ali tad su na penale Škoti prošli, ostavili nas tužne jer je Mitrović promašio onaj odlučujući penal. Vidjet ćemo sad da li ovaj gol Jovićev donosi neki pomak, preokret ili će ponovo biti samo deo statistike. Ti, Denise?
Pa za mene je Slovenija bila u prvom poluvremenu daleko bolja i konkretnija reprezentacija, drugo poluvrijeme je Srbija bila bolja, imala je nekoliko izrazitih prilika, tako da sve suma sumarum nerješeno je čak i realan rezultat, ali naravno da Slovenija ovo mora shvatiti kao tragediju i da su ispustili, znači od prolaza zapravo realno oni su 99% ispali. Naravno, ja bi volio i Kek je stvarno velik. Ovo je rukopis trenera. Slovenija je po CV-u igrača možda i najslabija reprezentacija na ovom prvenstvu. Znači 3 igrača iz serije B u prvih 11 igrači stari. Josip Iličić koji se vratio možemo reći iz ponora života, revitaliziranje. Kek je to maksimalno postrojio. Dobio je šansu nakon onih loših kvalifikacija za Mundijal koje su bile i tako da ovo čisti rukopis trenera i vidi se koliko znači i u reprezentativnom nogometu koliko može trener napraviti, da nisu one floskule, znaš, samo ima ih 10 dana pa ne može se ništa. Eto, Slovenci mogu pokazati kako sa jednim pravim sistemom mogu nadoknaditi možda i mali manjak talenta ili onako konkretnih igrača. Srbija ima daleko bolji tim i pojedinačno, ali Slovenija ima jači tim kolektivno i mislim da je to onako, imaju puno više stvari za žaliti nego Srbija nakon ove utakmice. Pre nego što krenemo na Hrvatsku. Znaš šta je glavna zanimljivo za Sloveniju u ovom prvenstvu? Oni su dali 2 gola i oba gola su dali bekovi. Da. Levi pa desni. A kada se ta utakmica završila... Da, kada se ta utakmica završila, bila jedna vrlo zanimljiva, gotovo neverovatna varijanta, da Srbija sa 2 boda bude druga u grupi. Da su Englezi pobedili recimo Dansku 2-0 i posle Sloveniju 2-0, Danska, Srbija nerešeno, Srbija bi sa 2 boda bila druga u grupi prošla, a neke reprezentacije koje imaju 4 boda možda bi bile u onoj grupi treće plasiranih, ali to valjda samo fudbal može da režira i onda poslije nije dao da se to desi zbog remija Engleske i Danske. Ja bi obojicu upozorio, gledao sam Dansku protiv Slovenije u kompletu, malo sam uvatio protiv Engleske, još se oni traže, ako oni budu igrali u fulu, čekamo i mislim da je Danska favorit. Eto, moje realno mišljenje. Pa Danska je favorit i da nije u fulu iz prostog razloga što na posljednjim utakmicama fantastično lako izlazi na kraj sa Srbijom. Danas na ovoj konferenciji za štampu Pixi je ponovo rekao da će ići na pobedu, ali dobro, to je rekao i protiv Engleske i protiv Slovenije, pa se to nije ostvarilo. Od starta je jasno da ti u grupi moraš da pobediš jednu utakmicu. Nisi pobedio Engleze, nisi pobedio Slovence, pa sad Dance moraš. Ali to je jako kompaktna selekcija. Ona ima jedan problem što možda nije obavljena veća ili konkretnija smena generacija posle ovog mundijala. Jer imaju pa da, jer oni imaju onu liniju starih tipa Schmeichel, Kjær pa tamo do Eriksena i ovih mlađih koji su puno nagoveštavali, ali su se mnogi od njih pogubili. I sad tu baš nema tog nekog balansa, ali oni imaju kvalitet, imaju igranost, imaju i veliko iskustvo, s obzirom da i ovi njihovi mladi, mislim igrače koji su tu nekde do 23, 4, pa čak i 5 godina, imaju ogroman broj utakmica u reprezentaciji, igraju jakim ligama, tako da uz njihov taj neki borbeni duh koji je poslovično prisutan i činjenicu da su neugodni za Srbiju, moraju biti logično favoriti, tim pre što Srbija mora da napada i da igra na pobedu, a sa igračima koji ima ja apsolutno ne znam kako će to da izvede, ali ajde. Denice, kako je biti u koži Zlatka Dalića, stari dobri Balkan, general, 1 bod posle 2 utakmice, upozoravam da Hrvatska zna igrati s Italijom, tako da nije sve izgubljeno. Pa preće Hrvatska pobediti Italiju nego Srbija Dansku. Pa to, ali evo, Denise, ovo oko opet i tu van neke fudbalske stvari, oko 5 milion priča na onoj izgubljenoj utakmici protiv Španije, koja mene inače ljudi, nemamo sad vremena, imat ćemo tokom Eura, ovo što sam ja vidio, ljudi mi igraju najbolje. Na ovom uzorku do sad, to je moje mišljenje, da se ne petljam dalje, ali još je rano, ali eto. Sad sam inače malo pre, bilo mi žao Slovaka, da kažem, navio sam za Slovake, ali nebitno, ne nešto dramatično. Dakle, Deni, kakva je situacija, mora se dobiti Italija, da li se objašnjava, ja ne znam što toliko priče oko Petkovića, a na kraju krajeva Albanija nije mala maca. Tako da, kako gledaš na... Tužna situacija i znaš ko kad u nogometu, kad ide dobro onda se treba
secirati stvari ako nisu bile dobre, a pobjedio si. Ti se sjećaš i na dribleru kad je bila ona utakmica Turska-Hrvatska. Kvalifikacije početak, kad nas je Turska razmontirala, ja ono dugo nisam vidio, a Hrvatska je pobjedila tu utakmicu. Da. I sve onako kao bilo stavljeno po tepih, sve je dobro. Hrvatska se uopće jedva kvalificirala, da nije bila Ogija Čančarevića i Armenije. Pitanje je da li bi uopće bili na ovom europskom prvenstvu gdje su se maltene skoro svi kvalificirali. Znači non stop kašljemo, to je već u kontinuitetu dosta loše. Jer jednostavno ta smjena generacija se trebala već i obaviti nositelja. To je najveća naša snaga, taj vezni red je realno bivši. I ja razumijem Dalića, ali znaš šta je problem? Kako ćeš ti sad otpisati Modrića, Brozovića? Oni su ti sve donijeli. Znači, jedan loš... Ali odbrana, Denise, da Hrvatska primi 5 komada. Ja sam iznenađen poštedom kritika, na primjer, na račun Joška Gvardiola, koji je jedan od najboljih mladih stopera na svijetu, ali on često griješi. On je jako loš u postavkama defensivnim i on je i u Cityu često griješio, ali se to, naravno, on ima totalno drugčiju ulogu kao prvo i u kreaciji napada u Manchester Cityu i Gvardiola, njegove momčadi nisu pod tolikim pritiskom kao što je Hrvatska ovdje. Praktički se dešava da mi dobivamo direktno gol kao protiv Argentine kad je bio 11-terac kroz srce obrane. I tebi tu sad fali, koliko god se ljudi smijali, tebi fali na ovom natjecanju jedan Dejan Lovren, tebi fale takvi igrači koji nose stabilnost, koji vežu jednog mladog stopera u sebe i donosi sigurnost cijeloj obrani. Znaš, kod nas je Dejan Lovren, ja mogu misliti šta bi bilo da je Lovren u igri, da su ovakvi golovi primjeni, kako bi to bilo drvlje i kamenje po ekipi i po Dejanu Lovrenu, koji je za moje skromno mišljenje najveći branič u povijesti uopće hrvatske reprezentacije. Sa 2 medalje Ligom prvaka, titulom u Engleskom. To se u Hrvatskoj uvek osporava. Sve živo je osvojio, znači momak, i to je uvijek bio u timu. Tako da ovo je po meni jedna realnost hrvatske reprezentacije sada, jel ti bez tako, mislim da je Dalić promašio taktiku, ali jednostavno i on, kao i većinu javnosti, ja ne mogu vjerovati da ih je toliko zavarala ta nebitna utakmica protiv Portugala. To je zaista smiješno da se i dan danas spominje da smo mi dobili Portugal 7 dana prije prvenstva, ljudi igrali s drugim timom, to su utakmice da se niko ne ozlijedi, malo je ok, lijep je to rezultat, ali ne možeš to uopće spominjati u kontekstu neke ozbiljne pripreme. Pa sjećaš se prije Katra, nas je Saudijska Arabija razmontirala i to smo nekako pobjedili, ali niko nije prije dao pažnju. Okay, I loša forma nekih igrača u klubovima, o čemu smo pričali, pa ti ja dobijemo po prstima, čim nekog EQ igrača malo prozovemo, se nadovezala. Ali Maki, oprosti, uzmi roster Španjolske i Italije. Ja ne znam po kojem smo mi kriteriju jači od Španjolske i Italije. Mi smo imali fantastične rezultate i to je neosporno. Ja ne podcjenjujem rezultate, ali smo mi trebali ući puno skromnije u ovo prvenstvo. Ja zapravo ne znam osobu iz nogometa koja nije najavljivala pohod na finale, polufinale. Ok, to je turnir, može se dogoditi. Ali to nije realno za Hrvatsku. U Hrvatskoj su bijestili jer smo mi bili 8. ili 9. favoriti po kladionicama. Po meni, kad ti pogledaš, sad ja da kažem da za mene Švicarska ima bolju reprezentaciju, ja bi bio linčovan u Zagrebu. Ali za mene, ja ne kažem da su to veći igrači, ali trenutačno su u boljoj formi i posloženiji. Pa evo ti uzmi Secira, je vratar, Švicarska ima bolji, obrana ima bolji, napadača ima boljeg. I vezni red kad je ti van forme, čak i vezni red je džene. Pa ja sam rekao za Švajcarsku, kad sam pričao s Želilom, za Sport Centra, kad smo snimali, brate, tebi igro Duah, Znato Palović koji u Nürnbergu nije nešto uradio, a Brilen Bolot je bio. Pa Maki, ajde ti reci u Zagrebu da je Granit Xhaka televizor u boji u 2024. za Brozovića i Modrića, šta će ti se dogoditi? Ispaćeš onako nogometni neznalac i tako dalje. Opet, obojice ste kritični prema svojim reprezentacijama, ali ja moram da vam kažem. Ali ovo je sad pretjerano što se događa i Daliću i svima, jer oni kao prvo još imaju šanse za prolaz, ali bi se trebala gledati ta reprezentacija realnim očima i ne od samih njih stvarati tolika očekivanja kao da ljudi maltenet imaju obvezu donesti Hrvatskoj polufinale, a to uopće nije u skladu sa realnim stanjem. Mora se Italija dobiti praktično, nećemo da ulazimo u kalkulacije, ali onda Hrvatska možda izbaci Italiju sa turnira, jer ljudi, što Albanija ne bi dobila Španiju koja ima 6 bodova i čovjek će da izvede rezervni tim. Evo Tope u Hrvatskoj je malo... Pa, mislim da Hrvatska ima po znacima navoda problem što je postizala fantastične rezultate i to je ta grupa momaka sa malim nekim izmenama koja je zadivila svet, prvo region, pa Evropu, pa svet, potpuno opravdano i onda se stvara taj pritisak da se uvek hoće isto ili više. Sad sve ispod toga
je, nazovi neuspeha, ta lestvica kriterijumska je postavljena mnogo visoko i to je ogromna razlika između Hrvatske i konkretno evo Srbije koja nikad ništa nije uradila, ne može da prođe ni ove grupe, pa znaš ono, ako prođe u grupu to je euforija. Hrvatska dolazi iz fudbalskog sazvežđa, da tako kažem, i onda tako kad izgubi ili loše odigra, to ima potpuno neke druge konotacije. I mislim da je ubedljivo najteže Daliću koji je to sve oformio, stvorio i realizovao kroz rezultate, što je rekao malo pred Denis, kako ćeš ti sad da se odrekneš, pa da ne nabrajam sad koje sve igrače, nije mu lako, u stvari mislim da je njemu ubedljivo najteže, jer on sigurno želi da se ta nekako situacija smiri i taj neki možda pesimizam koji sad pojavio. Apsolutno sam ubeđen da Hrvatska može da pobedi Italiju, jer Italija godinama tako napravi neku reprezentaciju, kogod od nas bi pravio sad, da ti kažu blanko daj 26 reprezentativaca Italije, mi se sa njihovim selektorima ne bi pogodili u 10 igrača, sigurno. Znači ono, imaš ovde priča tu sa ljudima, čak i nekim ima Italijana ovde, punih je Augsburg, koji uopšte nikad nisu čuli za 5 njihovih reprezentativaca. Ali Italija kao Italija, ona ima svoje sisteme prolaska grupnih faza, osvajanja trofeja i slično. I mislim da će možda sad čak biti mnogo veći pritisak na Italijanima nego na reprezentaciji Hrvatske, koja ima nesumnjiv kvalitet i može to da pretoči u pobedu. I u krajnjoj liniji želim to. Da, ja bi još ovde eto rekao za vas dvojicu, lako je vama dvojici, Denisova Hrvatska, tvoja Srbija, pošto se zna da ja prvo navijam za Bosnu i Hercegovinu koja nije na šampionatu i dok je top tamo, Denis, ja gledam kog je Sarajevo uzelo za trenera, koji su igrači stigli, Rockov, Jović, Đorđević, nov trener, Zekić, ode Petrović iz Rimskog, svi promenili trenere, ode Klapurić iz Veleča, bio je žreb za Evrokupove. Denise, mislim da si primetio da u drugom kolu ćemo da imamo reprizu Velež Ajek. Ko zna, možda opet bude komentarisao. Ali teško, Partizan s Kijevom, Sarajevo s Aktobeom, Borac s Ignatijom, Zrinski je dobro prošlo tamo s Bravom, Hajduk s Varanima, normalno sve to ispod radara, ali eto, mislim, treba se plasirati na euro, pa da se priča. I sad evo, normalno da mi je pala BiH na pamet dok sam gledao Ukrajina Slovačka, znate da su na Slovaci dobili u kvalifikacijama, Ukrajinci u baražu, ponovo taj Jaremčuk, i gledam na terenu Slovakiju u prvom poluvremenu i ti znaš Tope koliko je Pekarik u Nemačkoj i koliko tu ima etablirani dobri igrača u Slovačkoj, a mi smo uvek skloni da stavljamo to, razumeš, u drugi plan. Gledam ono Hanska koji igra za Feyenoord, Lobotka bio prvak sa Napolijem. Znaš, a Ukrajinci sad je ta grupa koja je onako kod Raje nije izazivala nikakvu reakciju, nebitno da li u Srbiji, da li u Bosni, da li u Hrvatskoj, postala jedna od najzanimljivije grupa. Pa nikad mi nije bilo jasno zašto ti neki fudbalski stručnjaci, da ih tako nazovemo, ocenjuju fudbalere konkretno iz Češke i Slovačke, jer za relativno mali novac možeš da dobiješ dobar proizvod. Evo i Kančko sad će da napusti Feyenoord za veliki novac. Pa mislim, priča navijača... To je sporadično gledanje fudbala, Miloše, pomeni. Priča navijača mene lično apsolutno ne interesuje, jer oni pričaju dobit ćemo Englesku 3-0, dobit ćemo Sloveniju 5-0, sad pričaju dobit ćemo Dansku 2-1. Pa to je ono što je Denis rekao, ljudi kažu Hrvatska će u finalu. Da, tako da mislim tu... Šta je s Zvezdom u Augsburgu? To je ta loša organizacija. Ljudi uopšte ne samo ovako ulazi, šta se desi, ali je to ćemo mi da otresemo ko slana papriku, a u stvari se desi sve i svašta, tako da i Partizanu će biti zanimljivo sa Kijevom koji ima sigurno 6 reprezentativaca, bit će domaći negde u Poljskoj, Partizan igra bez publike,
Vojvodina igra sa Ajaksom, odmah su tamo okačili slike Dušana Tadića u 2 crveno-bela dresa na početku i pri kraju karijere. Radnički čeka svog protivnika. Vidjet ćemo, i Hajduku će biti zanimljivo, on je jel ispod nekih sa Malte, ne tako davno. A jeste, sad neće, inače kad se spominjao Kragujevac, ali mislim, to je period, to je period godine kada se igraju te utakmice, jedni su u nekoj formi, jedni se tek okupili, jednima je vruće, jednima smeta vlaga, jedni ne znaju kako da se prebace do te neke zemlje i zbog toga se u tim uvodnim utakmicama najčešće i dešavaju ta i takva iznenađenja. Pa to je ko što meni navijači Sarajeva kažu, Maki, prođemo oktober, osjeća se, dobili smo Trnavu pre 15 godina. Pa jesmo, Rode, dobili Trnavu, ali 15 godina je davno bilo, sad je neka druga priča. Ali ajde, vidjet ćemo, u svakom slučaju sad nekako je tu miks ovi događaja. Ja bih vas pitao obojicu za Gruziju protiv Turske. Denisu je to bila jedna od najboljih utakmica. Evo Nebojša Denise, kad sam pričao s njim, dok jede normalno donere, što je to, kaže, bila dobra tekma i normalno mi kao tadze. Tako da svi igraju, mislim, glupa floskula, ali mislim da i ta Gruzija stvarno sutra može nešto da uradi protiv Češke, majke. Pa ja ću navijati za Gruziju i mislim da mogu. Iznenadili su me iskreno, onako srčani su dosta i napokon, znaš kako su oni svi imali generacije nogometaša koji se nisu uspjeli kvalificirati. Da, i problema velikih i tako dalje, ali evo ja se nadam da Gruzija može malo zakomplicirati i ostati živa barem do 3. kruga. Pa imali su i prva utakmica, je bila stvarno odlična, 2-1, ona prečka i tako dalje. Tako da ta ekipa onako djeluje nezgodno za svakoga i ne vidim da će to Češka baš samo tako lako proći Gruzice. Vidi, Gruzija je imala fantastične fudbalere u vreme Sovjetskog saveza koji su bili nosioci igre, mnogi i ne znaju jer tad se to nije gledalo, da li je ovaj, da li je onaj. Da, i Daraselija koji je poginuo i mnogi još drugi, ali kucnuo je čas, sklopila se ta generacija. Oni su imali sreću da kod njih prolaze ovi strani selektori. Recimo u Srbiji to nije imalo šanse, tipa Klemente, Advokat i sva ta imena. Kaparos, sad je Vili Sanjol i došla generacija. Oni imaju ove igrače koji su totalno nepoznati ljudima što igraju po Austriji i nekim drugim zemljama, ali fokus je na naravno ove koji su u Španiji, Francuskoj i onako već su na tržištu dostigli neku određenu cenu, stekli su neko i samopouzdanje koje im je uvek falilo i sve je moguće, mislim, ta prva utakmica protiv Turske se lomilo, bila je lepa, dinamična za nas koji onako sa strane gledamo, fantastična, a za navijače jedne i druge reprezentacije da se izbodu i noževima i onim čudima na koji se nabijaju ražnjići, tako da ne očekujem da će ova biti nešto manje uzbudljiva, bit će sigurno tvrđa, jer prvo kolo, znaš, mnoge reprezentacije onako igraju razdrljeni grudi, u drugo već moraju da razmišljaju, a u trećem Digitron nose igrači na terenu. Pa evo, sad su Slovaci trebali da uzmu bodi, što je rekao Denis, za Slovence i oni su od sigurnog prolaza, sada što kažu Bosanci u Behutu. Ja za kraj da vas malo nasmejem, kako komentarišete ako Škotska uđe u osminu finala? Denis, to osmeh. A što je to smešno? Meni nije, što je to smešno? Ajoj, Miloše, meni je nekako Škot. Dobro, ajde, ne slažemo se možda. Ne, mi se možda slažemo, ali pitam te šta ti je smešno? Ne znam, pa zato što mislim, ako oni prođu da će neke repke koji su bolji od njih da idu kući. Evo, nek Škoti i prođu, meni je samo drago da na ovom prvenstvu ne gledam Wales, to je u mom životu najgori nogomet i reprezentacija koju sam gledao u životu. Danas su smenili selektora u Walesu. Ja sam to htio da kažem. Pa vidi, Škoti su na prošloj utakmici odigrali par tako dobrih napada. Ne, bila je super utakmica. Da, svi njih kao gledaju, nešto igraju na silu, ali i Tirni im se povredio i za njega je šampiona završen, osipa im se kadar, tako da oni igraju tim srcem, mnogi vole tu vrstu fudbala koja je prevaziđena,
ali umeju oni da odigraju i verovatno će sada da krenu malo i sa otvorenijim Pa gardom. prolaze ako pobede. A vidiš, Denice, sjeća se u Denis podcastu najave grupe gde ste ti i Ole mogli da skontate da iz Makija izvire prema Švici, ipak jedna ali vidi, ja sam bio u Minhenu u srcu škotskih navijača pred utakmicu sa Nemačkom. Pa svi ostali navijači su za njih smešni. Pa videli smo, pratimo te na Facebooku. Ali majke mi, znači ta ljubav, ta privrženost, taj način izražavanja emocija i sve to, niko to ne može ni da kopira i ne treba da pokušava. I te njihove gajde, i ti kiltovi, čak i te žene njihove koje tamo piju više nego muškarci. Ne, moram reći Miloše što sam primijetio, ali stvarno moram sad kad smo kod žena. Od kad ste vi i Dobrivoje u live-u kod Nemanje Nešića, da je naglo skočio porast ženske publike Nešiću u onim analizama njegovim kasnije publike, da je to drastičan skok što se tiče žena da prate Užice podcast. Dobro, a ja bi, Denise, mislio sam da će da ga pitaš još jednom. Čovek je stavio slike sa Širerom i velikim zvezdama, ali na profilu mog idola i mentora Miloša Topalovića 90% su navijači. Ali, samo kratko, ja sam rođen i odrastao u turističkom mestu, najvećem u Srbiji. Znači, možemo da ga poredimo kao recimo Split u Hrvatskoj, ovo je doduše planina. Znači, meni je u krvi, tamo su bili neki galebovi po moru, kod nas su gavrani, sokolovi i neke druge životinje. A druga stvar, imam jednu lepu vez za Makija, danas ja šetam u Augsburgu i naleti Armin Fe, koji je inače rođen ovde u Augsburgu i mi se lepo ispričamo i slikamo, ja mu kažem budi strpljiv negde septembar, oktobar kad budemo menjali trenera najzad da ti dođeš ponovo u Mönchengladbach, jer je on igrao u onom periodu sa Lotarom Mateusom, on se smeje. A nama je doneo naslov. A doneo Stuttgartu titulu, da, zato sam se setio i ovde malo pre pokupim neke novine, Augsburg, neki report i evo njega ovde, možda se sad baš neće najbolje videti, ali imam možda ga vidiš kod mene, čovjek se ne menja, mumificirao se, znači 20 godina potpuno isti. Idemo gledati Austriju, ljudi, jel to to? Ali, a što se tiče Dobrivoja, napreduje. On je onako bio dosta povučen, ćutljiv, pričao je samo o fudbalu, onim podcastima, sad je shvatio da fudbal nije sve u životu. Bravo, Miloše. Miloše, čujemo se da vidimo šta će biti sa Srbijom na seciranju, na Evrokupovima. Sutra je gost moj Anel Đanković, kolega dragi sa BHRT-a, radio dosta ovih utakmica na Evropskom prvenstvu. Daniel, tako nastavljamo i to je to. Idemo gledati Euro. Što bi rekli Englezi, auf Wiedersehen.